aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Mbega ipfundo, mbega ipfundo, mbega ipfundo. Hey, iri pfundo ryapfundurwa nande? N'uwaripfunditse? Uvuze ngo iki? Uwo ryapfundikiwe nawe? akari imurori karitse mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayibambye. Twongeye kubaramutsa abadukurikirana kuri iyi shene mu biganiro byacu, mu kiganiro amateka ukuri n'ibihe. Kuri uyu munsi tugira ngo tubaganirize ku bijyaniranye n'intambara yo kwibohora, ariko nanone hakabaho kuboha abandi. Muri makeya turazi twese amateka yaranze igihugu cyacu, cyane cyane y'intambara yo kwibohora FPR yavuze yuko yatangije, ariko mu by'ukuri ikarangira bigaragara yuko imaze kuboha abandi. Kuri uyu munsi rero turashaka kwerekana neza uko iyo ntambara yagwiriye abanyarwanda, yabagejeje ku kaga gakomeye, ndetse kugeza n'uyu munsi abantu bamwe bayirwanye cyangwa se bagize uruhare runini cyane kugira ngo FPR igere ku butegetsi. Kugeza ubu ngubu nabo ubwabo barimo baririra mu myotsi. Uyu munsi rero turagaruka kuri urwo rugamba, hanyuma twerekane n'uburyo ki habayemwo amanyanga cyangwa se amacenga n'ububeshyi, nk'uko wa mugani wa FPR babyivugira, bavuga bati twakoresheje amayeri, kandi amayeri yacu arenga igihumbi. Ubwo rero iyo urwana urugamba ukoresha amayeri, ububeshyi n'ibindi, mu by'ukuri kugira ngo ugere ku cyo wateganyije cyangwa se icyo ubwira abantu, burya biba bigoye. Nk'uko mubimenyereye uyu munsi iki kiganiro uko mubimenyereye gitegurwa kandi mukakigezwaho nanjye Karera Sirasi ndi kumwe na Kanimba Yuri. Ndagira ngo mikaze Kanimba Yuri abaramutse kandi anababwire muri makeya iby'urwo rugamba nuko nawe yabibonye nuko abibona. Kanimba Yuri, karibu kandi muri iki kiganiro ugire icyo ugeza ku badutegeze amatwi. Twongeye kubaramutsa abanyarwanda, abanyarwandakazi, mwebwe mukurikirana ibi biganiro, murakoze no kumpa ijambo kuko ku bijyanye n'urwo rugamba genda umwe mu barwanya urwo rugamba. Mu bisanzwe urugamba twarwanye rwari ruteguye neza, kandi rwari urugamba rumwe ko tumvaga ari urugamba rwo kwibohoza, ariko biboneka ko muri urwo rugamba hari harimo uwundi mutego cyangwa ibintu bateguye bitabwirwa abantu bose. Aricyo gituma tugeze mu gihugu habonetsemo amacakubiri akomeye mu bantu batangije urwo rugamba. Icyo twari twateguriye kuri urwo rugamba si cyo cyabaye kigikozwe, ahubwo bamwe mu bayobozi ba FPR barwanyije abandi, kuko hari umugambi wari wihishije inyuma batabwira bose. Ari wowe umuntu yovuga ko ntabwo kwari ukwibohoza gusa, kwari ukwibohoza ariko hagambiriwe kumara abantu. Ariko ku rugamba twabwirwa ko ari ukwibohoza no kubohoza u Rwanda. Nicyo gituma wabonye babeshye abantu bamwe, abahutu bakaza bakadufasha, batwagira mu ngo baradufashije, kandi numvise no ku maradiyo bavuga ko bababeshye. Urabona ba pasiteri, urabona ba Kanyarengwe, abo bose ni abantu bafashije FPR kugira ngo igere ku butegetsi no gutsinda urugamba. Ariko mu nyuma babonye ko ibyo barwaniye, ibyo twarwaniye atari byo FPR yakoze, kuko burya urugamba rukirangira tukiri no ku rugamba hariho ingabo zimwe twaca ahantu ugasanga abantu ntibapfuye, izindi zaca ahantu ugasanga abantu umusozi wose uraheze. Ni nk'ibyo rero muri FPR bujya mu rugamba rwo kubohoza igihugu no kwibohoza harimo imigambi yihishe inyuma, bamwe bari bazi abandi batayizi. Murakoze. Ariko nk'umuntu warwanye urwo rugamba kandi wabaye muri rwo,
hari ibintu ubona byari binatangaje kubona bamwe mu bari bari no ku rugamba bavuga yuko n'uwarutangije Rwigema ashobora kuba yarapfuye ku munsi wa kabiri w'urwo rugamba. Sinzi kugeza ubu ngubu ubona yuko bamwe babivugaho mu buryo butandukanye, bamwe bavuga bati yishwe n'ubundi nabo bari bafatanyije urugamba, abandi nabo bati yishwe nyine n'abo bari bahanganye, ni ukuvuga exifare. Ibyo nabyo usanga yuko harimo ibindi bintu bigaragaza yuko mu gutegura urwo rugamba wa mugani hari harimo ububeshyi bwinshi hagati n'abaruremesheje. ega ibyo rero biboneka urabona ni bya bindi twose tuvuga byo ku rucunshu. Urabona Rwigema yari ari muri abo bantu bashyigikiye kwibohoza, bashyigikiye u Rwanda rwiza, ubutegetsi bwiza. Burya Rwigema nta mwanzi yigeze amwica, nta ngabo za Habyarimana zigeze zica Rwigema kugira ngo uvuge ngo urateye ibateo zingaho ushyikire general, ni ibintu bikomeye, ntibinashoboka. Umugaba mukuru ntibinabaho, ahubwo kuko FPR urugamba yararuteguye izi mu Rwanda uko bapanze, yari izi ko mu minsi ngahe koko izabifasha igihugu. Nibwo rero burya ba Kagame aribyo byari ndakubwiye by'abega, bo bavuze bati Rwigema ubwo ateye kandi akaba ari umurwanya akomeye, mu minsi mikeya arashobora gufata igihugu. Amaze gufata igihugu ntituzamukura ku ngoma ngo bikunde, ahubwo ubwo arutangije reka tumukureho, tumwice na bagenzi babo babayingana bamunyenyezi, tubice dushyireho twebwe abasirikare bacu, kuko byanka byakunda u Rwanda turarufata mu gihe gito. Urumva ko ni muri ya migambi yihishije ni ukuvuga ngo hasigaye abazi nyine ya wa mugambi akarimurori wa mugambi kamizwe n'inda y'ingoma. Hasigaye rero babandi bazi imigambi ya FPR y'uyu munsi, agatsiko ka FPR, imigambi yo kuzamara abantu no kuzamara abantu mu karere kose, nibo basigaye rero barwana ku rugamba. Mbere yuko tugera ku rugamba uko rwagenze cyangwa se na nyuma yaho, tubanze turebe ukuntu FPR yashoboye kwiyoruganiza cyangwa se kwiyegeranya. Tuzi yuko kuva muri 59 ubwo u Rwanda rwabonaga independence, FPR isa naho yavutse muri ibyo bihe, kuko abari bari ku ruhande rw'umwami batemeye independence kubera yuko ubutegetsi bwari buvuye mu maboko y'abatutsi bukajya mu maboko y'abahutu. Bose bakurikiye umwami tuzi ko yahungiye muri Zaire cyangwa se Kongo y'icyo gihe. Abandi nabo bagiye bahungira Uganda, abandi bahungira mu Burundi na Tanzania. Tubona yuko abahungiye nko muri Uganda bakomeje kugenda bakora ibikorwa bitandukanye no kwiyegeranya, kugeza ubwo ari nabo baje gushinga FPR mu 1987 nyuma yaho bamaze gufata ubutegetsi hamwe na Museveni bakuyeho. Ni ukuvuga FPR yavutse nyuma y'umwaka umwe bamaze gufata Uganda. Hanyuma nanone nyuma y'imyaka 3 FPR imaze gushyiramo amaraso mashyashya cyangwa se imaze kugira amavugurura ivuye imaze gukora, ni ukuvuga ngo yari imaze kwishyira ku murongo, imaze kugira impinduka, ibona yuko urugamba rushobora noneho kuba rwarema, nibwo muri 90 yahise itera u Rwanda ishoza urugamba. Iyo turebye nanone abagiye mu Burundi, usanga yuko nabo bigaragara yuko bagize uruhare runini cyane mu kwinjira mu butegetsi, ndetse bavuga yuko bagiye bakora n'ibikorwa bitandukanye mu butegetsi, bangisha ubutegetsi, bituma ubutegetsi bukora amakosa yo gutuma abantu bacananamo, abandi bakora ibikorwa bidakwiriye. Ndetse bavuga yuko habaye amakudeta amwe bayagiriwemo inama n'abari barahahungiye, abanyarwanda bari barahahungiye. Ibyo rero bigenda bigaragaza imitegurire imwe n'imwe cyangwa se uburyo bw'abagiye bitegura kugira ngo bashobore kuba batera u Rwanda muri 90. Muri ubwo buryo bwose bw'iyo mikorere n'uburyo FPR mu by'ukuri muri kino gihe ubona imeze mu karere, ubona nk'ubu imaze gufata igihugu muri 94, urabona yuko muri 96 yahise yinjira muri Kongo,
ivuga yuko igiye gusenya inkambi cyangwa se igiye gucyura abari bahahungiye, ariko mu by'ukuri ubona yuko imaze kugerayo muri bamwe mu bagize leta ya Kongo cyangwa se bari mu gisirikare cya Kongo mu banyarwanda, ndetse na General Kabarebe ari mu bantu bari mu gisirikare bakomeye cya Kongo muri icyo gihe. ntabwo bari bakomeye gusa yari etamajoro. Ibyo rero urongera ukazana none ukumva ibirego u Rwanda ruregwa mu Burundi yuko rwateguye kudeta yo muri 2015 igateza ikaba itegura batera Burundi. Ibyo byose mu by'ukuri ubifatikanije nuko urugamba rwagenze mu Rwanda muri 90 kugeza 94, n'ibi byose tugenda tubona, wowe ubona mu by'ukuri ubwo butegetsi cyangwa se iyo ntambara ari intambara ishingiye ku kwibohora cyangwa se kubohora abanyarwanda, cyangwa se ko hari uburyo bwo kugira ngo yihimure ku bantu kubera yuko yaratswe ubutegetsi muri 59. FPR ntabwo umugambi wayo ari uwo gufata u Rwanda gusa, si n'uwo kwihimura, si n'uwo FPR umugambi wayo uri mu karere kose, kandi FPR nta ngufu ifite zakora ibyo bintu. FPR ifashwa n'ibihugu bikomeye biha ingufu z'amafaranga n'ibikoresho, iyo hama ikagenda igasahura. FPR burya iri kolonize n'ibyo bihugu, hama igahindukira ikaza gukoloniza ibihugu bindi byo muri Afurika byo mu karere. Tujye ku rugamba rwo mu Rwanda. Urugamba rwo mu Rwanda rwari rworoshye ariko runakomeye, ariko kugira ngo FPR ibone ko ikora ibishoboka byose ifata igihugu, urwo rugamba rutsinde, yakoresheje umutego ukomeye ari wo jenoside, kugira ngo iyo jenoside ibe ikintu gikomeye gihahamura abanyarwanda. Umunyarwanda kibe cyo buhiga umunyarwanda cyane cyane w'umuhutu bagiriza ko yakoze jenoside. Kugeza n'uyu munsi usanga ari iyo ntwari ikoreshwa mu gucecekesha uwo ari we wese ashatse kugira icyo avuze ubutegetsi bwa FPR. Iyo jenoside rero ni nayo bimuye mu Rwanda, kugira ngo mve ko ari nabo bateguye jenoside, burya abantu benshi ntibabyizi. Ni nayo bimuye mu Rwanda bayijyana muri Kongo imurenge, sinzi niba mwibuka muri 1996 bavuze ko abahutu bahungiye muri Kongo barimo bategura jenoside yo kwica abatutsi b'abanyamurenge. Ibyo bisa neza nibyo Uburundi burega abanyarwanda bahahungiye, bavuga yuko ngo bagezeyo bakabwira ubutegetsi bwari buriho yuko ngo abahutu bazabagirira nabi nk'uko nabo barimo kubagirira nabi mu Rwanda. umva icyo umva kwanza ibyo birego. Mu Rwanda bafashe ubutegetsi bakoresheje jenoside. Muri Kongo kugira ngo bajye kwiba, bajye gusahura no kwica abahutu, bavuga ko abahutu bahungiye bafite imigambi yo kwica, gukora jenoside ku banyamurenge bari za Murenge na za Masisi na za hose na za Kasai. Mu Burundi umve bujya umweru kwibukurura kwiye, ibuka ibyo Perezida Kagame yavuze. Yaravuze ngo nyakubahwa umuhisi Nkurunziza, uwo mu perezida yihisha atajya habona, nta jenoside izaba mu Burundi u Rwanda rurebere. Urumva ko nabo bahajyanye igiki jenoside. Byumvikana ni umugambi wabo w'ubutegetsi, w'inyota w'ubutegetsi bwo gushaka gufata akarere, ariko bakoresheje ikintu bita jenoside. Aribo bagize gute bayitegura, hama bagahindukira bakayishyira mu bikorwa, ariko bakoresheje abahutu. Ngo kugusiga bakayigusiga kugira ngo bagufate neza. Ahubwo wavuga uti uyu mugambi mu karere ugamije iki, amaherezo yawo n'ayahe? Waruvuze uti jenoside ni imwe mu iturufu ikoreshwa mu gihugu ndetse no mu karere mu rwego rwo gucecekesha abashaka kugira icyo bavuze, cyangwa se no kwerekana uko ibihugu mu buryo bwo gushaka kwigarurira ibihugu. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu byo ubona yuko atari agaseseshwa rumuri, ahavuzwe hose ni jenoside, ahavuzwe hose ni jenoside. Gusa ikindi gitangaje ni uko
usanga n'umuntu atigeze agira uruhare muri jenoside, icyo avuze bashaka kumwerekana yuko afite ingengabitekerezo, haje ikintu cy'iturufu y'ingengabitekerezo. Umuntu ashatse guharanira uburenganzira bwiwe bakavuga bati uwo afite ingengabitekerezo, uwo ni umujenosideri, ubundi nanone niba hari icyo umuntu akoze bati ni umuteroriste. Ikintu cyo gukora iterabwoba nacyo umuntu ashobora kukibazaho. Iyo urebye FPR yatangije urugamba muri 90, ivuga iti ndashaka kubohora, sinzi niba yarashaka kubohora abanyarwanda, kubera yuko nk'ukuntu ikintu yaharanira bwa mbere kwari ugucyura impunzi zari ziri hanze, ariko urugamba yashoje rwashyize hanze impunzi nyinshi cyane kuruta nizo yashakaga gucyura. Ikindi cya kabiri, icyo gihe itera ni ukuvuga ngo nayo hari bagombye bari kuyirega yuko ari abateroriste, kandi sibwo bwa mbere bari banateye. Kuva za 63 Kayibanda yagiye abahamagara inshuro nyinshi yuko baza bakumvikana, bakareka ibyo kumva yuko ubwami bugomba kongera kugaruka, ati u Rwanda ni igihugu cya repubulika gifite independence kandi gifite demokarasi, muze dufatanye kubaka igihugu. Ariko ibyo ntago bigeze babyemera n'umunsi n'umwe. Habyarimana naho bamaze gutera muri 90 bagerageje kugira imishyikirano. Iyo FPR ivuga iti abo bantu badutera cyangwa se abantu batemera kugira ngo baze tubategeke ni abajenosideri cyangwa se n'abakora iterabwoba, ibyo ni ibintu bitangaje. Umuntu rero ashobora kwibaza ati mbe burya iyi FPR izi nkotanyi zirashobora kwicara zikavuga iti reka dushyikirane n'aba bantu, mu by'ukuri twumvikane, dusase inzobe, tuvugishe ukuri, hanyuma tubabarirane, cyangwa se tuvuge tuti ibi byarabaye, ibi tubirenge, hanyuma twubake igihugu kibereye abanyarwanda bose. Wa mugabo, ibyo bintu ni mu bikure mu bwenge n'abanyarwanda. Ndimo ndabwira abanyarwanda bose ngo ibyo bintu babikure mu bwenge. Ndaguha urugero. FPR na Habyarimana baragirana ibiganiro bajya Arusha, baricara baraganira, bavugana ku bijyanye, kandi barimo bararwana. Habyarimana aremera, barasinya amasezerano. FPR irareba isanga nubwo barimo baganira itabyo yateguye, yo ishaka ubutegetsi budacanze n'abo bahutu. Irabyanga ahubwo iramwica kugira ngo igire gute ifate bwa butegetsi, ya migambi yayo yateguye kera iyikore. Mu by'ukuri yo ntishaka gusangira ubutegetsi. Apana gusangira, ibyo byo ni inzozi. Ahubwo ndakwibutsa ikintu kimwe. Ubwo nyakubahwa Gikwete yabwiye FPR bakagamana bwati iyo mitwe ibarwanya kugira ngo amahoro aboneke mu karere, ni mubahamagare mwicare muganire. Uzi agasuzugura mushyizeho, yaramubwiye ati ibyo nibyo uvuze nzagutimbura, nawe nzakwica, nzagutimbura, nzakwica. Urumva ko iyo ni ibintu biteye isoni. Perezida abwira uwundi perezida ati nzakwica. Isi yose irabizi. Uwo muntu yabwiye perezida, akamubwira umuperezida yubashywe nka Gikwete, akamubwira ngo nzagutimbura. Ninde munyarwanda azicarana akaganira na FPR? Burya mu bisanzwe burya abanyarwanda aho bari bose burya bagombye gukomera amashyi FRN, kuko bari agatsiko ka FPR gashyira n'ahantu gafite ibintu bakwita nko kugaya abantu, agasuzuguro kadasanzwe, kumva umuntu avuga ngo mbakiriye umurongo ntarengwa, menga ni imaginaire, ni equateur. Kuri icyo ngicyo uvuze uti FRN, abantu bakwiye gushyigikira FRN, kwikomera amashyi. Hari ikindi kintu ngira ngo tugarukeho gatoya. Turibuka yuko nyuma y'intambara ya 90 FPR imaze gufata ubutegetsi, ubundi abantu hari icyo naringiye kuvuga ngo nyuma y'intambara, ariko n'ubundi mbona n'ubundi u Rwanda rukiri mu ntambara, FPR ikiri mu ntambara, kubera yuko yatangije intambara 90 irafata ubutegetsi, ariko ntibyayiryoheye ngo irangize, igenda muri Kongo, iragenda naho ifata ubutegetsi, irahindukira bishaka kujya mu Burundi, naho uretse ko bigaragara yuko hariho byayitaye ku w'amazi. Ubu iracyarwana rero no kugira ngo imaririze buri umwe wese ushaka kugira icyo avuga ati nyamara igihugu ntikiyobowe neza, ibintu biriho ntibimeze neza. Ibyo rero FPR yagiye muri Kongo, irangije iravuga iti
uburya Ndabamaze. ndabamaze ubu hariho ntarengwa, nta muntu ashobora kurenga. Ni ukuvuga ngo hari ingabo zari za Kisangani, za Rucuru, hose yarakwijeyo ingabo aho hose irema n'ubu hakontorora. ziracyariyo Irangije rero avuga iti ubu ngubu iyi ni ntarengwa, ntawe ushobora kurenga aha ngaha yinjire mu gihugu. Igihe rero kiragera, mu FRN riyoruganiza, irakora uburyo bwose bishoboka, igeze ubwo noneho iragenda yinjira mu gihugu, igera Nyaruguru, ijya muri Nyungwe, irerekana iti burya ya wa murongo ntarengwa twagize gute, twarawurenze. Muri icyo gihe ubu ngubu ndibaza yuko umunsi yakwagiserera ikagenda bakavuga ati ubu noneho twageze i Butare cyangwa se twageze i Gitarama. Wasanga Kagame niba hari icyo yakongera kuvuga, yavuga ati ndindiriye unsanga mu rugwiro. Oya, ahubwo reka nkubaze, reka tujye kuri icyo kintu uvuze. Burya abanyarwanda hari amagambo abanyarwanda bavuga b'abategetsi, kwibaza tuti abanyarwanda b'abategetsi barimo barakebura, barimo barafasha abanyarwanda, ugasanga abanyarwanda biratunaniye. Umuntu yakubwiye ati ushaka inkoro akora muze, icyo kintu nyiri kiramaze. Ni ukuvuga ngo FRN abanyarwanda barajyaho bakavuga ngo barababaye, ngo ubutegetsi burabamaze, iburaye bagakoma induru. Ariko habonetse umuntu aragiye, ntawe uzi aho yaciye, nimba araciye mu kirere, nimba araciye hehe. Oya, leta yikomeza, FPR yikomeza ivuga yuko ngo bakorera muri Kongo, ndetse muri bya bitero byo muri 2017 yahakana yuko atariyo irimo kubikora, atari FRN irimo kubikora. None ubu ngubu abo yashimuse ibarega yuko aribo babikoze. Uravuga uti FRN Kagame avuga ko ikorera muri Kongo. Muri Kongo yavuze ko abantu bari muri Kongo yabacyuye, abandi yabagize amafumbire. Sinzi nimba ibyo ari ngengabitekerezo, sinzi uko abanyarwanda babyita, baciye mu mashuri. Burya mwabyita gute ko abantu bagirwa amafumbire, abantu bagaceceka? Hanyuma haciye iminsi uwo abifashe barusesabagina, abo inyuruje, abo yibye, ibarega FPR none ishyira ku mugaragara abantu ibintu ngo ibarega FRN ibintu ngo abantu majana babohoje, ngo abantu imitungo y'abantu yariwe, ngo n'abapfuye. Iremeye FRN naguciye mu ijambo gatoya. Ikintu gitangaje ivuga yuko abo bantu yabafatiye muri Kongo, ariko yarangiza ikabarega ibitero by'inyaruguru. None ibyo bintu bihuriye, icyo ni cya kinyoma cya FPR bakubwira ko ubutegetsi bwa ari ikinyoma gikomeye. Icyo nshaka kuvuga ni nimba abanyarwanda bababaye, reka dufate nk'urugero rutoya. Mugeze ku uruzi murarugezeho, musanze rwuzuye, ubwato bwose bugiyemo, ubwo ruzi rurabutwara. Hagize umuntu yaraje azanye akato karimo moteri, arabwira ati mw'abantu mujye mbambutse uruzi tugende. Hagiyemo 5 barambutse bageze hakurya, murabonye ko bageze hakurya. Mwebwe musigaye kuki mutafata bwa bwato ngo mujye mu mwambo? Nshatse kuvuga ikirere. FRN yafashe wa murongo, urya mugabo yavuze ko umurongo utarengwa, irawurenga, iramusanga mu nzu, ijya kumuraza. Ariko abanyarwanda turacyareza amaboko, ntidushaka kuyifasha, dushaka no kuyisanga ngo harimo nabo nigeze numva bavuga ngo bimeze nko gukora mu ntozi. Ariko niba umuntu mu by'ukuri ashaka sinzi niba umuntu ashobora kwemera yuko intozi zimwinjirira mu nzu, zikoremo nyine nta kintu zikoremo nyine ziva aho ngaho. Abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bakunda u Rwanda, twagombye guhaguruka tugakoma amashyi tuti FRN komera kuko urimo uraca agasuzuguro ka FPR na Kagame kagatsiko. Ni wowe duhanze amaso tukayijya inyuma. Icyo kintu nicyo kubera yuko niba Kagame yaravuze ati nashyizeho umurongo ntarengwa, FRN ikarenga wa murongo ntarengwa, abandi nabo bakagombye kuvuga bati burya aba bantu ni abagabo ndetse tunabashyigikire.
niba mu by'ukuri badashyigikiye ka karengane FPR ishyiraho abanyarwanda, niba bashyigikire badashyigikiye uwo mukazo cyangwa se ubwo butegetsi ubutegetsi, bakwiriye gushyigikira wa wundi warenze wa wa murongo murongo. ntarengwa. Aho rero niho turi rero, aho niho turi kuko FPR ntitoranya, irica abatutsi, irica abantu bose bashaka ukuri. Burya ba Kizito Mihigo burya bari muri referendum kuko barimo banka, si ukuvuga ngo bari muri referendum. Referendum ni igiki? Ni ikintu cyanze akarengane, kidashaka akarengane n'agasuzuguro. Ibyo byo kuvuga ngo baregwa ubuteroriste cyangwa se ngo kwica no kugira gute, none se ubundi FPR itera u Rwanda muri 90 nayo no kuvuga ngo yari umuteroriste? Ni kuvuga ngo rero u Rwanda rwawe ruyobowe Wa n'abateroriste? mugabo we wisubira inyuma, reka mbwira udasubira inyuma. Nyakubahwa Gikwete yarababwiye ati nimuganire, bati hoya, ahubwo nawe turakwica. Ntituganira n'abajenosideri. Nimba umuntu atashaka ko muganira murarwana, kuko inzu ni imwe. U Rwanda mu by'ukuri ni u Rwanda rw'abanyarwanda. Bose. Twibutse abaduteze amatwi, abadukurikira kuri iyi shene yuko turi mu kiganiro amateka ukuri n'ibihe, turimo tuganira ku bijyaniranye n'intambara yo kwibohora, ariko mu by'ukuri yahindutse ikaba iyo kuboha abandi, ndetse muri iyo ntambara hakaba harabayemo amacenga n'ububeshyi bwinshi cyane. Tugarutse gatoya tubona yuko abantu bayirwanye hafi ya bose cyangwa se bafashije FPR kugera ku butegetsi kugeza ubu ngubu, abasigaye bariko bakorana nayo cyangwa se bari kumwe nayo bagerwa ku mashyi. Ubwo rero niba mu by'ukuri FPR yarafashe ubutegetsi iciye mu kubeshya abanyarwanda, ibyo yaberetse atari byo mu by'ukuri irimo gukora, nayo mpamvu abantu bose bakwiye guhaguruka bakavuga ati reka duharanire rero bwa burenganzira bwacu, kuko ibyo FPR yaharaniye atari byo. Dukureho abo bantu b'ibinyoma. Muzabakuraho gute rero? Biciye mu biganiro se? Ntibishoboka. Kagame muciye mu biganiro se, mu nzira y'imishyikirano he, ako ni agasuzuguro. Niba umuntu avuga ati demokarasi, ni ukuvuga demokarasi ntibaho. Icyambere demokarasi yo yamaze kuyiniga, byararangiye, yarapfuye. Amatora ubu ngubu ni uduseke, ngo ni 99%. Oya 90 ni ikijuju. Ahubwo hari akaririmbo mperutse kumva ahantu bavuga ngo uduseke twasumbye ikijuju. Ni hatari, ntabwo byoroshye. Erega ubundi hari abantu benshi bakunze kuvuga bati amateka y'u Rwanda agenda yisubiramo. Mu by'ukuri mu myaka yashize wasanga abantu barimo kuririmba ngo muvoma ngo umugongo mugari uduhekeye abana. Ubu rero nanone FPR yabaye ngo ni umuryango w'abanyarwanda. Nta muntu ashobora kuba umunyarwanda atari muri uwo muryango. Uduseke ngo twasumbye ikijuju. Uduseke nuko twikorera ari twinshi. Reka twikomereze tuvuge ku bijyanye na demokarasi n'ibyo bintu bimuvuga ati inzira twabivuze. Uwavuze imishyikirano baramubwiye ko bazamutimbura perezida, none wowe uzajya gushyikirana? None gushyikirana byo abantu babikore mu padiri niwe azajya gushyikirana mu byo bashobora kwizera ko FPR ishobora kwemera. Yakwemera uvuze ukuri iramwica umwiranda Kizito. Uvuze ukuri wahisha abantu, Rusesabagina yahisha abantu, iramwica. Uvuze ukuri Diane Rwigara avuga ati papa mwaramwishe n'imitungo yacu murayitwaye kandi imitungo yiwe yarabafashije gufata igihugu. Ninde azashyikirana? Bamushyira muri ninde muntu azashyikirana na FPR gusumba Ingabire? Ko yavuze ati nimwe mutwemerere ko abutu mwabishe, ngo iyo saha ntiragira kubemera. Ahubwo Ingabire byanyibukije ibintu by'umwe mu procureur general bita Ntete Marius mu Ruhengeri, tumaze kwica abantu kugarika abakiga, yaraje aravuga ati abo nimubareka imyaka yabo nigera nabo bazaza babazure, hama nimamara kubazura hama nabo bacira imanza. Ati ibyo bizaza mu nyuma, icyo turimo ni imanza z'abatutsi. None wumva cya kinyuma gikomeye, none abatutsi nibo barimo bicwa ubu noneho gusumba abahutu. Umva ko FPR ifite amayeri yo ku rucunshu, irica abahutu n'abatutsi ikica. Abatutsi bicwa niba abandi batamenye ibyateguwe muri jenoside, iby'ibyobo, ibyibanga byo mu nda y'ingoma. Abahutu bo nta numwe azibanga kuko bose nibarukurikira izindi.
ariko abatutsi batamenye ryabanga ubu nabo baricwa umunsi ku wundi. Igikwiriye ni kimwe, abanyarwanda nimuhaguruke twurire ubwo bwato bushobora kutwambutsa tukajya kurwana na FPR. Ubwo bwato bwarenze uwo murongo. Abantu mu by'ukuri baduteze amatwi harimwo abavuga bati mbe ibi bintu abantu hari banza bashishikariza abantu gukora intambara, kandi intambara nimbi. Birumvikana intambara ntabwo ari nziza, ndetse ntitwakwifuza yuko u Rwanda rwakongera gusubira mu ntambara. Ariko iyo umuntu atemeye yuko mwumvikana nta kindi kibaho. Kugeza ubu ngubu iyo umuturanyi wawe mutumvikanye murashobora kwitura ubutabera mukajya mu nkiko mukaburana. Ariko u Rwanda cyangwa se FPR yaranize ubutabera impande zose, haba mu gihugu yaba no mu gihugu no hanze y'igihugu, mu butabera mpuzamahanga. Mu kiganiro giheruka twabavuze muri makeya ukuntu yashoboye guhagarika inkiko imanza zagombaga gukorwa kuri FPR, abantu bagombaga guhamagazwa bakaburana kuri FPR, ariko ibyo byose yagiye ibiburizamo. Kugeza uyu munsi ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana ifatwa nk'intandaro ya jenoside, ariko ibyakomeje kugenda bibibanga bihishwa. Umuntu ushatse kugaragaza impamvu uko byagenze, FPR byitambikamo. Bivuga yuko rero nta bundi buryo bushoboka bwo kugira ngo hasenywe ikinyoma uretse kugira gute guharanira ubwo burenganzira. Uburenganzira rero bwo kubuharanira mu mishyikirano byo Kagame yamaze kwemeza ko budashoboka, demokarasi yamaze kwemeza ko budashoboka. Ubu rero nta kindi gishoboka, ni ukuvuga ngo ni intambara. Nubwo nawe yavuze ko ngo intambara nabwo bidashoboka, ariko noneho nicyo kintu gishobora kugeragezwa, kuko mu byo byose bindi byarageragejwe birananirana. Ubu noneho ni ukuvuga ngo nta kindi gishobora kugeragezwa. Abanyarwanda mujye mwubaha abanyarwanda ba kera cyane. Abanyarwanda babivuga ukuri, abavuze bati ugusurire ntumusurire akwita ikiburani. Yasanze abanyarwanda iyo bahungiye muri Kongo arabica, abakecuru arabica, impinja arazica. Mbe burya ngira ngo abantu bari barahungiye muri Uganda, muri ya nkambi ya Uganda, harya bayita gute na Kivara. Sinzi niba Habyarimana yarigeze abasangayo ngo aho nagomba mbikubwirire. Habyarimana yigeze asanga impunzi hanze ajya kuzica. Uretse na Habyarimana, kandi na mbere ya Habyarimana hari Kayibanda. Sinzi niba Kayibanda nawe yarabigerageza. Kandi kubwa Habyarimana ahari ntabwo bongeye kujya batera ibitero ku Rwanda. Buyoya barateye ibitero byinshi. Mucombero, Buyoya, Bagaza bigeze basanga impunzi z'abarundi muri Tanzania barazica. FPR imaze gufata ubutegetsi yagiye kwica impunzi z'abarundi muri Kongo, irabica. Icyo gihe twabasanze mu makambi za Kamanyora, za Ruvunge, turabarasa. Uretse no muri Kongo, muri Afrique du Sud, muri Burayi, ahantu hose mperutse kumva inteko ishinga amategeko y'Ububiligi irimo kuvuga ku masezerano u Rwanda rwagiranye na Etat Major yo mu Bubiligi yo bufatanye ku bijyananye no kuneka. Bavuga bati aya masezerano yabaye amasezerano yabaye abantu batayazi, yabaye amasezerano y'ibanga. Ibyo byose ni mu by'ukuri bigaragaza yuko hari uburyo igenda ishaka abantu abahunze aho ariho hose, igenda ibice kugira ngo ibice ibanyuruze abandi ntabyo ibice. Aho rero abanyarwanda nibumva ijambo rishaka kubwira abanyarwanda. Umuntu yatwaye Ghana, Nguruma. Burya Nguruma hari ijambo yavuze. Yaravuze ati Banyagana, tumanike amaboko dukorera aba bantu batwice. Urumva ijambo? Cyangwa se turwane n'aba bantu dupfe. Muhitemo. Tumanike amaboko batwice uko bashaka, twemere. Cyangwa se duhaguruke turwane n'aba bantu batwice.
barahagurutse abanyagana bati oya ntago tumanitse amaboko ahubwo turahagurutse turwane nabo batwice. Urugamba rwarangiye gute? Batsinze. Kubera barahagurutse bagira gute barwana nabo. Nimba FPR ijya ku isambu yawe ikayigutwara ku isambu si iwawe. Muri Banyahi ubusigariye kuki? Bakabwira ko isambu atari iwawe, bakubwira ko utagomba guhinga, bakubwira ko utagomba kugira gute, byose bakabikwambura. Bakarandura. Ukubaka bagasenya. Urumva igisigaye ni igiki? Bakakubwira bati iyi sambu ya so na sogokuru wawe ntabwo ikiri iwawe, ubu ni ya leta. Wavuga utari ko muraturenganya bagahita bakugerekera ko icyo kintu uvuze ari ingenga bitekerezo, kuko uvuze ngo barabarenganya. Ngo n'abatutsi babivuze bati uraturenganya. Wavuga ngo uraturenganya cyo ni ingenga bitekerezo. Kizito yavuga atari ko mu muntu n'ubwo mumufunze mumwagiriza ingenga bite mumushinze ingenga bitekerezo muramurenganyije, uri mu ruhande rwiwe nawe no kukwica. Banyarwandakazi igisigaye ni igiki? Ni uguhagurukira uburenganzira bwacu, si icyaha. Abaduteze amatwi ku kiganiro cyacu amateka ukuri n'ibihe, biragaragara yuko mu by'ukuri intambara yo kwibohora yaje kuba ingorane cyangwa se itigeze igeza ku banyarwanda mu by'ukuri icyo abayitangije baharanira. Niyo mpamvu rero bigaragaza yuko kugira ngo mu by'ukuri tugere kuri ku ntego nyayo yo kubana nk'abanyarwanda uko bikwiriye, nuko buri twese duhaguruka kugira ngo duharanire icyo mu by'ukuri igikwiriye. Tutararangiza hari ikintu nibutse najya mbwira abanyarwanda, mbwire n'abana n'ibihugu bituranye. Ni mwibuke mwe abaturuta imyaka, abize bagiye kwiga i Bukavu, abize za Kinshasa, bagiye Bujumbura kwiga, bagiye muri Tanzania bakiga. Akarere Region de Grand Lac iheruka amahoro ryari? Mbega ni ikihe kibazo kiri muri Region de Grand Lac? Ninde moteri y'ibibazo n'ingorane mu karere ka Region de Grand Lac? Niyo twagombye kuvuga tuti nabo nibadufashe dukureho icyo kintu gituma amahoro ataboneka mu karere kacu. Kuko nimba Kongo batumyeho ngo ni inama mu Goma y'ikibazo hagati y'u Rwanda na Kongo, ikibazo hagati ya Uganda na Kongo, ikibazo hagati y'u Burundi na Kongo, ikibazo hagati ya Tanzania na Kongo n'u Rwanda, Kongo n'u Rwanda, u Burundi n'u Rwanda, Uganda n'u Rwanda, Tanzania n'u Rwanda. U Rwanda rwabaye igiki? Ni shetani rero igeragerageza akarere, irasomborotsa akarere. Abanyarwanda turajyaye. Ni ukuvuga niba mu by'ukuri bidashoboka ko u Rwanda rushobora kumvikana n'abanyarwanda, ntirushobore no kumvikana n'ibindi bihugu bituranye. Mu by'ukuri abantu barakwiriye gufata ingamba zikwiriye, haba mu bihugu by'akarere, haba n'abanyarwanda muri rusange. Mu by'ukuri abantu bakicara bakavuga ati niba bidashoboka yuko FPR iyoboye igihugu cy'u Rwanda yicara igatanga amahoro mu gihugu kandi igatanga n'amahoro mu karere. Umuti wayo rero umuti uhari ni uwuhe? Nuko mu by'ukuri ubwo butegetsi bugira gute? Bukurwa. Byanze rero ko tubukuraho, ni muryame naho mu mahanga muri, ntimusubire kuvuga, mugende mupfukame, tuje kugupfukamira. Ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri nubwo abantu barwanya abaharanira mu by'ukuri izo mpinduka, ariko ko baza kungana kose byanga bikunze ibyo bintu ntabwo bishobora kuguma uko nguko. Niyo mpamvu rero abantu niba bashaka amahoro mu by'ukuri bashyigikire abaharanira izo mpinduka. Ninde yabivuze? N'umubiri mu France, ukive la paix prépare la guerre. Uwo ni Hitler. Gusa ni Umudage. Ni ukuvuga rero mu karere niba tubuza amahoro, byanga bikunze ashobora gushakishwa iki? Arashakishwa intambara. Niba rero abantu badashatse kugira ngo tubone amahoro, ni ukuvuga ngo nta kindi baharanira, nta kindi bashaka, nuko bashaka kugira ngo twinjire mu ntambara. Ega hari umugambi ukomeye FPR mu karere, ari umugambi, hari ibintu nigiye kumva bavuga ngo nampire hima, ariko ugiye sampire hima gusa. Hari umugambi uri mu karere kujya abantu mu karere bazisanga bari mu rwobo nk'urw'abanyarwanda ubu barimo.
abanyarwanda bari mu rwobo rurerure ku buryo kugira ngo yitere hejuru afate hejuru ave muri icyo cyobo ni ibintu bikomeye birasaba refereni. Birasaba mu by'ukuri ingabo zitanze zikavuga ziti twemeye kwitanga mu buryo bwose bushoboka kugira ngo duhindure ibi bintu. Burya rero wa mugani urebye imyaka yose yashize FRN ikaba yarashoboye kurenga wa murongo ntarengwa. Ubu yaje mu biti. Mu by'ukuri nta n'abandi ubona yuko bashobora kugira aho bagera. Abantu rero babona mu by'ukuri icyo gikorwa cy'abo basore n'inkumi barashobora no kugishyigikira. Twebwe ntago turi hano kugira ngo mu by'ukuri bakorere marketing, ariko mu by'ukuri yagiye no kwikora nayikora dufashe ibigaragara cyangwa se ibiboneka tubona yuko ari abagabo b'intarumika. Kambanda professor muri Amerika yaravuze ati guhaguruka mukarwanira ukuri kwanyu banyarwanda si icyaha. Ndabivuze nimuhaguruke mufate imbunda mujye gukora ko ari agatsiko ka FPR katabamara. Nta n'ikindi gihari ubu ngo nagenda bivuze duhaguruke dusange FRN tururwane abanyarwanda bagira amahoro akarere kagira amahoro. Ni icyaha tuzaba dukoze? Icyo si icyaha. Guharanira uburenganzira bwawe buri muntu wese niko ategerezwa gukora, ahubwo kutabuharanira ni cyo kibazo. Ubundi bavuga yuko umuntu adashoboye guharanira uburenganzira bwiwe mu by'ukuri nta kindi kiba kimukwiriye no kuba umucakara wamwemye ubwo burenganzira. Ubwo rero niba abanyarwanda bashaka kuba abacakara ba FPR, ubwo bakomeze babe abacakara, kuko iyo witegereje neza mu Rwanda nta muntu n'umwe adafite ikibazo. Iyo ugiye mu bari muri ubwo butegetsi baraguhereza imodoka barangiza bakavuga ati iyi ni imbanziriza gifungo. Ahubwo iyo baguhamagaye ngo mu butegetsi uravuga uti mperutse kumva ikiganiro cy'umunyamakuru arimo kuganira n'undi munyamakuru hari kuri radio, ni radio disi sinibuka neza, mu gihe cy'inkubiri yo kweguza no kwegura abajyanama b'uturere ndetse n'abameya b'uturere. Umunyamakuru abwira uwundi ati nk'ubu ngubu kweri uramutse ubyutse bakakubwira bati twakugize meya w'akarere, mbega ingorane, mbega ibyago. Ibaze nawe kugira ngo baguhe promosiyo ubone yuko ari ibyago, baguhereza imodoka y'akazi yo gukoresha akazi bati ni imbanziriza gifungo. Ube wiyubakiye inzu ufite mu itongo rya so na sogokuru wawe bakubwira ati ahangaha vraiment ntabwo ari ahawe, ubutaka n'ubwa leta. Hari ahandi hantu mperuze kumva hano za Rubengera ngo abantu babujije ngo gutera ngo ibishyimbo ngo ibintu by'imyaka, barababwira ngo batere igazo, pasiparumu n'indabo ngo ibishyimbo n'iki ngo bizana ngo bitera ngo imibu, ngo bituma ngo mu mahoteli hazamo imibu. Ibaze nawe urumva kubaho muri ubwo buryo byakumarira iki? Ni ukuvuga rero niba bakubujije gutera imyaka ishobora gutuma ubaho, none hari ukwica birenze uko. Burya rero kugira ngo upfire aho ngaho, haguruka urwanira ubwo burenganzira bwawe. Nibuze mu uyu munsi utabufite, ariko ejo uvuga uti ndashobora kugira gute kubugera. Si icyaha. Twarangiza tubwira abanyarwanda tuti nimuhaguruke turwane, twikureho ingoyi, turwanire uburenganzira bwacu, turwanire amahoro mu karere, dutere ikirenge mu cya Mandela. Dusoza rero turabashimiye abaduteze amatwi ndetse tubasaba duha n'ibitekerezo byanyu cyane cyane muri commentaire cyangwa se comment aha kuri iyi chaîne, ndetse murashobora no kutwandikira kuri email yacu akarimurori 2020@gmail.com. Ikiganiro cyacu rero kisa n'igisorejwe ahangaha, ubundi tubatumira gukora kandi subscribe kuri iyi chaîne kugira ngo ibiganiro nkuru dushyizeho zijye zibageraho ku buryo bubangutse.